Umugoroba mwiza kuri mwese mudukurikiye tubahaye ikaze ku mwanya makuru yiteganyagiye mwateguriwe n'ikigo cy'u Rwanda cy'ubumenyi bw'ikirere Meteo Rwanda. N'amakuru mugiye kugezwaho nanjye Prote dushimiye Imana. Duhereye uyu munsi tariki ya 26 Werurwe, ikirere cy'u Rwanda cyaranzwe ahanini n'ibihe by'umucyo ahenshi mu gihugu, uretse ibice bimwe na bimwe by'uturere twa Rusizi na Nyamasheke, uturere twa Ngoma na Kirehe, Musanze na Nyabihu haguye imvura, ahandi hasigaye haranzwe n'ibihe by'umucyo. Muri iri joro turateganya imvura iri buze kuba yumvikanamo inkuba. Iyi mvura ikaba iteganyijwe mu turere twose tw'igihugu. Naho ku munsi w'ejo tariki ya 27 Werurwe, duhereye ku muyaga, hateganyijwe umuyaga uringaniye ushyira kuba mwinshi. Umuvuduko w'uyu muyaga uzaba uri hagati ya metero 4 na metero 9 ku isegonda. Ni mu gihe icyerekezo cyawo uzaba uva mu bice by'uburasirazuba bw'igihugu werekeza mu bindi bice by'igihugu. Ku masaha y'igitondo hagati y'isaa 12 n'isaa 6 z'amanywa, duhereye mu ntara y'Amajyepfo, hateganyijwe ibihe by'umucyo mu turere twose tugize iyi ntara. Igipimo cy'ubushyuhe cyateganyijwe kizaba kiri hagati ya °C 14 na °C 16. Mu ntara y'Uburengerazuba, uretse uturere twa Nyamasheke na Rusizi, hateganyijwe imvura, ahandi hasigaye hateganyijwe ibihe by'umucyo. Igipimo cy'ubushyuhe bwo hasi giteganyijwe muri iyi ntara y'Uburengerazuba kizagera kuri °C 9, kikaba giteganyijwe mu karere ka Nyabihu. Mu ntara y'Amajyaruguru, ku masaha y'igitondo hateganyijwe ibihe by'umucyo mu turere twose tugize iyi ntara, n'igipimo cy'ubushyuhe kizaba kiri hagati ya °C 14 na °C 16. Mu burasirazuba bw'igihugu, uretse mu karere ka Nyagatare ndetse n'akarere ka Gatsibo, hateganyijwe imvura mu masaha y'igitondo, ahandi hasigaye hateganyijwe ibihe by'umucyo. Igipimo cy'ubushyuhe giteganyijwe muri iyi ntara kizaba kiri hagati ya °C 16 na °C 17. Mu mujyi wa Kigali hateganyijwe ibihe by'umucyo mu masaha y'igitondo, n'igipimo cy'ubushyuhe kizagera kuri °C 15. Ku masaha y'igicamunsi, imvura yumvikanamo inkuba iteganyijwe mu turere twose tugize intara y'Amajyepfo. Mu ntara y'Uburengerazuba naho hateganyijwe imvura yumvikanamo inkuba ku masaha y'igicamunsi, n'igipimo cy'ubushyuhe kizaba kiri hagati ya °C 23 na 26. Ibi ngibi ni nako biteganyijwe mu ntara y'Amajyaruguru. Igipimo cy'ubushyuhe bwo hejuru cyateganyijwe kizaba kiri hagati ya °C 22 na 25. Mu ntara y'Uburasirazuba naho ku masaha y'igicamunsi hateganyijwe imvura izaba yumvikanamo inkuba. Igipimo cy'ubushyuhe bwo hejuru cyateganyijwe kizaba kiri hagati ya °C 25 na 27. Mu mujyi wa Kigali naho ku masaha y'igicamunsi hateganyijwe imvura izaba yumvikanamo inkuba, n'igipimo cy'ubushyuhe kizagera kuri °C 26. Mu minsi ine ikurikira umunsi w'ejo, hagati y'itariki ya 28 n'itariki ya 31 Werurwe, mu kirere cy'u Rwanda hateganyijwe ibihe by'imvura. N'imvura izagwa mu bice byinshi bigize igihugu. Mu gusoza, reka tubabwire yuko ku munsi w'ejo izuba rizarasa ku isaha y'isaa 11:59 z'igitondo, rikazarenga ku isaha y'isaa 12:12 z'umugoroba. Mwakoze kudukurikira, tubararikiye gukomeza kunyurwa na serivisi za Meteo Rwanda. Tubifurije umugoroba mwiza.